I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako složiti Rubikovu kocku 3 sa 3 početničkom metodom. Metoda koja se zove LBL, sastoji se od 7 koraka. Prvi korak je slaganje belog krstića sa ovim ovdje centrima povezanim. Vidite. Drugi korak je ubacivanje ćoškova, znači ceo prvi red slaganje. Treći korak je drugi red. Četvrti korak je slaganje žutog krstića. Onda nameštanje ovih edževa, to je šesti korak. I sedmi korak je nameštanje ćoškova i orijentisanje ćoškova. Pa hajde da počnemo. Najlakši način slaganja belog krstića jeste stavljanjem svih edževa koji imaju belu boju na sebi na žuti centar. Evo na primjer, sada evo ovaj jedan tu spojen sa žutim centrom. Evo ovaj gledamo, mogu samo da ga podignem da bi ga stavio na žuti centar. Evo. Sada ova dva. Spustim ih i okrećem da bi napravio da budu pravi edževi koji samo jednim korakom mogu da se ubace na krstić. Znači okrenem ovu i samo ovaj i ovaj mogu samo jednim korakom da ubacim gore na žutu boju. Ovo je najprostiji korak slaganja. Sada sljedeće što radimo jeste nađete, evo, bilo koji edge izaberete i spojite ga da budu iste boje centar i taj edge. Evo ovdje crveno i crveno. I sad ga spustite na belo. Evo, jedan je složen. Evo sljedeći, plavi, spojen. Spustimo ga, složen. Evo ova dva. Primjer sad naranđasti. Naranđasto i zeleno nisu spojeni. Sad okrenemo ga na naranđasto i spojimo. Evo, sad je spojeno. Kao što vidite. Samo ga spustimo dole i eto ga složen. Još ovaj jedan nam je ostao. Pogledamo u boju, zelena. Spojimo sa zelenom. Spojeno. Spustimo. I evo, beli krstić je složen. To je najlakši korak slaganja Rubikove kocke. Sljedeće što radimo jeste ubacivanje ćoškova u prvi sloj. Ćoškovi imaju 3 boje. Gledamo ćoškove koji imaju belu boju u sebi. Evo na primjer ovaj. I gledamo, znači bela, i gledamo mu druge dve boje. Tu je naranđasta i zelena. Da bi ga stavili na mesto mora da bude između naranđaste i zelene. Evo ovako, zelena, zelena, naranđasta, naranđasta. Znači na mesto. Sada ovdje u ovom slučaju postoje 3 slučaja. A to su, kad ovako držite kocku i bela gleda desno, bela gleda na gore i bela gleda u vas. U ovom slučaju imamo kada bela gleda na desno. Algoritam za to, tu ovdje dolazi prvi algoritam, ali i ovo je totalno intuitivno. Samo podignemo, znači R, U, R', U'. I evo, on je došao na svoje mjesto. Sljedeći tražimo, evo ovaj. Da probam da namestim neki koji ima gore. Evo ovaj. Znači on je na svom mjestu crveno, crveno, plavo i plavo. Ali bela gleda gore. Ovdje je algoritam malo duži, ali je isto lagan. Algoritam za ovo glasi R, U2, R', U', R, U, R'. I evo, složena je. Ovo nemojte da gledate. Ovo je složeno. Evo sljedeći je ovaj. Znači imamo crveno i zeleno. Zeleno. Plavo, naranđasto nije na svom mjestu. Zeleno, naranđasto nije na svom mjestu. Crveno, crveno, zeleno, zeleno. Znači na svom mjestu. I evo imali smo sva 3 slučaja ovdje. Sada bela gleda u nas. Znači u nas gleda. Algoritam za ovo je lak dosta. Glasi U, R, U', R'. I složili ste 3. Sad nam ostaje još jedna. Stavimo je na svoje mjesto. Plavo, plavo, naranđasto, naranđasto. I bela gleda desno, znači algoritam je desna, to jest R, U, R', U'. I evo,
ceo prvi, izvinite, ceo prvi red je složen. Treći korak slaganja Rubikove kocke jeste ubacivanje ovih edževa koji nemaju ni belu ni žutu na sebi. Znači slaganje drugog sloja. Tražite edževe koji nemaju ni jednu, niti žutu ni belu na sebi. Evo, primjer ovaj, crveno-zeleni, nema ni žutu ni belu. Sada gledate ovu boju, znači tu je crvena, evo kad bi bio ovdje crvena, spojite sa crvenom, znači ove dve da budu spojene, da budu iste. Sada gledate gornju boju, zelena. Zelena je desno, znači što treba tu da uđe. A može da bude plava, treba bi tu. Algoritam za ovo, kada treba na desnu stranu da ubacimo edge, jeste U, R, U prim, R prim, U prim, F prim, U, F. I evo, ubačen je. Sljedeći tražimo, samo da nekako da namestim da evo, treba sada na levo, znači plavo i plavo, spojili smo, gledamo gornju boju, gornja boja je naranđasta, znači treba levo da dođe. Algoritam za ovo je samo mirror, što zovu, samo drugačije. U prim, L prim, U, L, U, F, U prim i F prim. Evo ga, došao na svoje mjesto. I ceo prvi red je složen. Lako je, napisat ću vam svud algoritme i u deskripciji i stavit ću ih tu negdje na ekranu, otprilike ovdje. Sljedeći ili četvrti korak slaganja Rubikove kocke jeste pravljenje žutog krstića na gornjem sloju. Na boji suprotnoj od one sa kojom ste počeli. Znači u mom slučaju je žuta. Ovdje također imate 3 slučaja. Kada vam je ovako kao slovo L neko naopako, ovako. Samo okrenite ovako. Kada vam je kada je linija, ovako. I kada je tačka. Ajde sada počet ćemo sa ovom. Kada je slovo L. Evo, ja sam sada napravio slovo L tu. I algoritam za ovo je isto mnogo lagan. Držite kocku u ovoj poziciji da vam L kao bude naopako okrenuto. Znači ovako. I radite algoritam. F, U, R, U prim, R prim, F prim. I evo žuti krstić je složen. Nosim da se čuvi. Sljedeći slučaj jeste kad imamo liniju ovako. Algoritam je veoma sličan, ali samo su zamenjena mesta nekim notacijama. Evo liniju, znači držimo ga ovako. I radimo algoritam F, R, U prim, R prim, U prim i F. I evo žuti krstić je složen. Znači ovo je isti algoritam kao i onaj malo pre, samo što umjesto prvo U radimo prvo R. Sljedeći slučaj. Evo ga i taj treći slučaj. Treći slučaj je samo kada imamo tačku. Znači tačka samo, nema ni jedan edge orijentisan pravilno. Algoritam za ovo su ona dva algoritma spojena. Znači lagano. F, U, R, U prim, R prim, F prim. Sada dobijemo liniju. Okrećemo ovako i F, R, U, R prim, U prim i F prim.
I evo, žuti krstić je složen. Znači, potpuno lagan slučaj. Lako, algoritmi su dosta laki i nije teško zapamtiti. Vidimo se u sljedećem koraku. Sljedeći korak u slaganju Rubikove kocke jeste permutisanje ovih edževa. Permutisanje znači stavljanje na pravilno mjesto. Da bi ih stavili na pravilno mjesto, potreban je samo jedan algoritam. Ovdje ima dva slučaja, kada su ovako dva, jedan preko puta drugog složeni, a ova dva nisu. Znači, plavo, zeleno, zeleno, plavo, a ovi su složeni svi. Kocku držimo u ovom položaju, da nam ovi složeni budu ovako, jedan preko puta drugog. I radimo algoritam R, R, U, R', U, R, U2, R'. I sada, ovdje dobijemo drugi slučaj. To je kada su nam jedan do drugog složeni. Znači, ovaj algoritam ponovite dva puta da bi složili sve. Sada, kada su jedan do drugog, držimo ih ovako da budu iznad i desno. I ponovimo algoritam. R, R, U, R', U, R, U2, R' i U. I evo sada su svi složeni. Sljedeći i posljednji korak u slaganju Rubikove kocke jeste permutisanje i orijentisanje ovih preostalih ćoškova. Ovaj korak kod početničke metode je meni najteži, ne znam zbog čega, ali lako ćete ga naučiti. Prvo što gledate jeste neki ćošak koji je na svom mjestu. Ne mora da bude složen, lepo orijentisan, nego mora da bude na svom mjestu. Znači evo, narančasto i narančasto, plavo i plavo. Znači na mjestu je. I da bi namestili ova tri preostala ćoška, radimo jedan algoritam koji ćemo dosta da koristimo kod ovog koraka. Znači, držite onaj složeni, držite ovako ispred vas, kad bi gledali žutu stranu, u donjem desnom uglu. Držite ga ovako i radite U, R, U', L', U, R', U', L. I opet nisu se složili. Opet ponovimo taj algoritam sve dok se ne slože. U, R, U', L', U, R', U', L. I evo sada su svi na svom mjestu. Kao što vidite, narančasto plava, narančasto plava. Narančasto zelena, zeleno narančasta. Zeleno crvena, zeleno crvena. Plavo crvena, crveno plava. Znači svi su na svom mjestu. Sljedeće što radite jeste gledate koji su vam složeni, koji su orijentisani. Znači evo u ovom slučaju su dva orijentisana. Da bi oni koji su vam orijentisani držite na levoj strani, znači na levoj. Ako su vam dva skroz u ćošku, ne jedan do drugog, nego dva naspravna, orijentisana, onda jedan držite samo ovako dole. Sljedeće što radite je držite kocku ovako, znači ovi složeni da vam budu sa leve strane. I radite R', D', R, D. R', D', R, D. To radite sve dok vam se ne složi ovaj ćošak. Kad vam se složi, okrećete. Znači okrećete gornji sloj da dovedete drugi ćošak tu na njegovo mjesto. I radite opet R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R, D. I sada samo okrenete ovaj sloj i spojite i eto kocka je složena. U deskripciji će vam biti postavljeni svi algoritmi koji se koriste za ovo i postavit ću vam notaciju šta je R, šta je F, šta je U i tako to. Vidimo se i hvala na gledanju.